Ovogodišnja Ženeva dominantno je u znaku elektrike. I svi oni koji imaju dulje pamćenje, a i oni koji prate literature, lako bi se moglo prisjetiti da je na ovom mjestu, u ovo isto vrijeme, prije točno 114 godina, održan prvi auto show u Ženevi. Vjerovali ili ne, ali tada je bila gotovo konceptualno ova izložba jednaka. Oko 30 do 40% automobila tada su bili izloženi oni na struju. Kristijane, ove godine je jednako tako. Jednako tako, više od 100 premijera, naglasak na struju, elektrifikaciju, mobilnost. Što se tiče ovih konvencionalnih modela, svakako valja istaknuti Peugeot 208, to je jedna od najvećih zvijezda ovogodišnjeg salona u Ženevi. Također Renault Clio, osvježeni Passat 8. generacije, BMW serije 3, Škoda Kamiq. Znači, svi ovi modeli koji bi mogli imati dobru prođu na našem tržištu. Mr. Carré, can you tell us about this wonderful surprise with Clio? You announced that Clio will be electrical car in the future. Yeah, so it's very logical because, as you know, we are leader in electric cars in Europe, and so it was fully understandable that all our Clio range will be electrified. So we are going to bring a new e-tech technology that will make of Clio an electric hybrid car, which is something very important for us, and that will of course help us to cover all the market. Moram reći da mi je to onako nevjerojatno kad sam tu ko klinac dolazio na ove sajmove i bio jednostavno zaluđen autima i htio znati svaki detalj i sad smo stvarno postali dio toga. Mi smo dio ove industrije, svi dolaze kod nas, direktori velikih proizvođača, jučer je bio direktor Porschea kod nas isto i danas hrpa ekipe tu. Vidim ih sad od nekoliko proizvođača tu na našem štandu. I biti dio tog svega je meni veliko zadovoljstvo. Pa da, ti nisi samo tu. Malo prije si rekao, Porsche s ove strane 10% kod tebe imaju vlasništva. Od otraga imamo Pininfarinu i Batistu, sve komponente tvoje. Regera, puno toga tvojega. Aston Martin, još bolje. Renault, još puno drugih. Da, to nam je, ja mislim da smo tu jedinstveni. Mi ne predstavljamo tu nas samo kao proizvođača automobila, nego još više kao provajdere tehnologije i sustava za druge. I ne znam da li ima neki drugi proizvođač koji ima toliko svojih sustava kod drugih. I to je nama savršena prilika ovdje, više nego za prodaju automobila, to nama nije toliko u fokusu, to jest nemamo problema s tim, nego više da... To je flagship nekakav, to je flagship, benchmark. Da. A što se tiče kontakta sa drugim proizvođačima, jer danas i sutra su uprave svih proizvođača. So here is Daniele, he is our chief engineer of the car, and what he calls his baby, the monocoque. So Daniele and the team has been working on this for the last 2 years, and we are very proud on this whole layout here. So what we see here is the biggest carbon fiber piece in the auto industry as far as we are aware of. So it's one single monocoque with the bonded... Dizajner koji se sada nalazi tamo u pozadini rekao da je to najbolji Clio ikada, što nije naravno nimalo ni čudno. Ono što je zapravo bilo najupečatljivije na konferenciji koju smo malo prije imali prilike čuti, ovaj puta Clio će postati brat Renault Zoeu. Dakle, idu na elektriku i od 2020. godine već kreću i kao hibrid sa 80% potroška električne energije u gradskoj vožnji. But at the same time, you created electric and normal car. It's a very difficult business for designer, I think so. Yeah, at the beginning we thought that the customers that wanted some electrical version need some specific looking cars, but at the end we were wrong. During the development of this car, we made a lot of clinic tests, and the customer says to us, no, we don't want some specificities. At the beginning, yes, the early adopters wanted some specific things, but nowadays it's just an energy. I mean, the customer has to decide what type of energy they need. I mean, electrical, gasoline, and so on. So, if you compare, for example, Hyundai Kona, electric and normal one, you can see a big difference. But if you look at your car, it's the same car. Our customers, the customers that are buying electrical cars, told us just design the best car that you can, and that's it. Yves, you really made a good job. Thanks a lot for everything.